Maya payabak po kay kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kay katabong online streaming. Huwag masusyan ini ing banalamisa para king Merkules ning kadwanang Domingo ning Kwaresma. Iyabetala po kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamata ng Alice Magno, Amelia Bonifacio, Annalyn Miranda, Arnold Zabala, Carmelita Milet Vergara Ocampo at ingkayang familia, Dalia Dizon at ingkayang familia, Emily at Annalyn Pare at ingkayang familia, Arlinda Garcia, Estrella Sabalia, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Maria Venus Valencia Castro, Marisa Tulabing, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abelia, Mirna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, Saint Ferdinand Medical Arts Building, Saint Francis Academy at Ring Pamilya Tulabing. Para king kayadwanan ng Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Esrabilio Santos at ingkayang familia, Genevieve Tanig, John Kenneth Nuki at Valerie Apple Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amorao, Marciano at Clarita Arcega, Mirsol Ahos at ingkayang familia, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare, Michelle Gabres at Mario Manuel Sr. Para king kabaytanang Carla Veras at Marjorie Manguera Gonzalez, Antimurin, kang Cheche Sagum. Para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Reverend Father Aristotel Maniago. Para king malagwanang kapaldanan Angelita Valencia, Angelina Pelayo, Brother Bonnie Ganya, Cons Quizon, Donna Katakutan, Esperanza Torno Cortez, Evelyn Dungka, Fernando Dabu Jr., Flora Quizon, Florencio Garcia, Helen David, Herbert Bais, Herna Sampang, John Vincent Lopez, Julieta Balagtas, Kenzo Miguel Policarpio, Lourdes Yuzon, Michael Bulaon, Orlando Adjonas Manarang, Orlando Serrano Sr., Renato David, Rosario Kaingat, Rosita de la Cruz, Victorina Galang at Winnie David. Para king kaladwanang Francisco at Felicitas, Janicet, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, Isagani, Edward Fabian, Teresita at Teresa, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingke katamo pong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimuna ning Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, ing Station Administrator ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Abe-abe tayo ikantangeni ing dalit a pamuklat. Puring anakan puring Espiritu Santo. Amen. Ing lugod, grasya at kapayapaan ng Ginoong manatili kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Maya pa abak po kaya katamongan. Maya payabak po amon. Bilang pamagsansya kaniting banal Eucharistia apag masusyan tamo,
Pasibayo tamong kilalanan, tanggapan, din kaya katang kakulangan at pamikasala. Para maging karapat dapat ang magmasusi, kariting banal a misteryos. Ginoong Jesus, ikan dinatang ban, tipunan mula ring bansa, king kapayapan, ning kayarianing Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano at sakramento, ban pasignangan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan, para king banal kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran ka rin kakulangan tamo, tiyuli king biye, alangang. Amen. Manalangin tamo, o Ginoo, ingatan me kambening alang kapupusan na ganakamo, imbanal a kapulungan mo. Uling nung alaka, agad-agad yang midungisan, ing may naming pangataw. Dapot king kausaupan mo, ing kapilan man mayayang uya, king dewakan, at mituntun niya, king dalan, ning pangakabos. Itiyadwan mi, king kapamilataning kinuming Aso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari, kambe mo at ning balale espiritu, metong mo king banga Diyos, manggaman king alangang. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ning propeta Jeremias. Tara, pisabi-sabian tamo ing daptan tamo laban kang Jeremias. Agyang alanayo, ing pari ay kakulangan king ituruna, ni ing pantas king kausukan na ibiyena, ni ing propeta king amanong papasyag na. May kayo Kenny, pakisiran tayo king kayang mismong dila. Pakiramdaman tamong tunggal-tunggal, ing balang amanong sasabyana. Inya ako, nga kong menalangin. O Ginoo, pakiramdaman mo sana ining kakong sasabyan, at bustan mo ing sasandali rakako king kanakong kasalang. Miablasan waring marok ing kayapan, ampat ngeni, kukulkul na lang awon akanakura pibaldugan. Ganakan mo nung makanano kung tinalakad king kekang arapan. Meniga po alang-alang karela, baning muamo karela, iurong mo na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Iligtas mo ko, O Ginoo, pauli ning lugod mo. Iligtas mo ko, O Ginoo, pauli ning lugod mo. Ikabus mo ko karing silong inumang dakako. Uling ika ing kakong santungan, O Ginoo. Karing gamat mo, karin ko panibala ing beko. Ika ing manatbus kako, O Ginoo. Iligtas mo ko, O Ginoo, pauli ning lugod mo. Daramdaman ko ing alang patadang kapanyiran, king balang sulok atin kong pitatakutan. Ngening misasan metong lalaban kako, tatangkarang utasan ining beko. Iligtas mo ko, O Ginoo, pauli na ning lugod mo. Dapot ako, kaya kako manalig, O Ginoo. Nga kong sasabi, ika ing Diyos ko, ing beko at siyo karinggamat mo. Ikabos mo ko karinggamat daring masama ka na ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, pauli na ning lugod mo. Parangalan tayo ing mayop a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Inyang i Jesus papunta ni Jerusalem, kay liluan na la ring 12 kabang maglakad la. At nga nang migsalita karela, laway niyo, papunta ta na Jerusalem. At ing anak ning tao, malapit ning miintriga, karinggamat na ring pamunto kapari at eskriba. At tulan ding kamatayan,
At kay bat ibiere karinggamat daring hentil. At eti ing pitaru-tarude at pamatbatan layon deng ipako king krus. At king katlungaldo subliyang mi. Linapit naman kanita ing asawa ng Zebedeo. Kaya binala ring adwa ng anak. Dino kuyang malalam harapan ng Yesus. At inyang buring pakisabing mayap. Kitang ng Yesus kaya na ano ing malyari kong ba kaya kayo. Potang miras na ing pamagariyo. Mekad eyo balu ing adwanyo nga nang mekibat Jesus karela. Agyuyo ka. Opo, agyumi. Wa, king kalis ko minum kayupin. Nga nang Jesus karela. Dapot, alayo ka na kung payang mamili nung nino ing ilukluk king banda kong wanan at king banda kong kaili. Teti, mga intud karetang tulduan ng igpako. Inyang ding apulo timdam dayti, mimwala, kareng mi kapatad. Inya, Yesus inaus na lang mitipon king arapana. At nga nakarela, baluyo king ding pekapunda ring hentil, paginula karing taong sasakupan da. At ding pamuntok da ilaring mapapalyari buri. Iti ngeni sukat mapalyari busalyo. Nung ing ninuman kay kayo bisayang maging maula at marangal busalyo, sukat siyang sumuyo kay kayo. At ing ninuman bisang maging mumunang dili, sukat siyang maging alipanyo. Kalupan na ning anak ning tao, di natang ban pasuyo no ne ban sumuyo ya at midaon king biena para king ikayat bus ding dakal. Kapatading maya po balita ding kay katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo maya pa abak kaya katamungan. Good morning. Mayabak po ang At of course, di nantalang maya poras ne rin kaya katamong membro at mga siwa king kakatamong Social Action Center of Pampanga para king may ganap dang radiotone no na nandin pa mo at totoo kaya importante ing karela mensahe kay katamo lalong-lalo na ngayon ing panauning Koresma ing alay kapwa ing pamanyuyo kay katamong kaparang tao at makanya naman ing sasabihanan ning kay katamong ginungeni. At siguro, let us try to contextualize or situate ining kaya katamong ebanghelyong dimdam geni. Balo yo ekbalo nung papansin nyo ini. Ing yato ngeni, ing sosyedad, ing kultura tamo, bala mo kukondisyonan larang kaya katamong isip. Bala mo didikta na katamo na ing kultura tamo ngeni na ing kabud mong direksyon dapat ing gawan tamo king bieta mo, kaya pinitang mitas tamo. The only direction right now that our culture, our society dictates is upward. Ing kailangan matas ka. You have to climb the corporate ladder, hindi bawa, king kaya kang career, buri mo matas kang matas. O to have to build, for example, your bank accounts. Buri mo matas yung sweldo mo. And at the same time, kay bisa kang mag-level up kayong social status mo. Deng aliwa, lawin mo naman, mag-upgrade la kayong karelang lifestyle. Ing gamit da. Kaya katamo malalason tamo, makukondisyon tamo, balata mo ay tingistong direksyon. Ing kailangan mitas tamo. Kalupa na sinabi na ning metong kanta na, spaghetti pataas. O hindi mo kakatambalo, itang spaghetti pataas. Pero ngeni, pala mo, ing kakatamong dimdamay ebanghelyo, baligtad. Baligtad yung kabyasnanan ng Diyos. Patas yung sasabihan ng direksyon nun spaghetti pababa. Pababa ng pababa. At pepakit na ning ginoy ni, bisa kang mitas, o ini. And this is the paradox. Magbaba ka. Okay?
At totoo, kaya wana ng Gino yan. Lawen niya eh. Kasanting nabili kimban mo, pero may babaya kete kaya to. Ne? Potang kaya kaya kanyan na Semana Santa. Magdukuya, magbabaya, wasano bitis. Ding kayang alagad. At potang mga pakuya king krus, Diyos ko, ne, baya matay, dukune, kayang buntok. At nga naping San Pablo, no, kenosis. No, he emptied himself and took the form of a slave. Kaya bala mo, kaya katang kultura ngayon, out of tune ya. At ita naman, ay mo ni mariwala ta mo. Ne? Na bisa kang minangal ngayon, ay kailangan tas may sarili mo. Kapaitauli. At oinipin ing sitwasyon king katang ebanghelyo. Bakit? Pati na rening alagad na. O ining metong rening aduang mi kapatad, ne? Ginamit de pang bakering karelang ima. May sabi aking Gino, Lord, nana, potarugong atsuna kaking kayarian mo. Rening adua akong anak ka na, pwede mong iluklok mingat ba mo? Ayan, atilang baker. Ne? And of course, deta nga pulo, may muwala, nandang dayta. O ba't may muwala? Kasi bisala naman. Okay. Wala mo itamo na yun kay, bisata mo muna man, mirangal. Bisata mong mitas. Diba? Ikaw pa itawli. Makanya talagang ngayon, it's a rat race out there, I tell you. At o yan nano sinabi na ng Gino, inaus no rin nga pulo. Kasi talagang out of tune la. Lawin mo naman yung sasabihan ng Gino. Uling papunta no Jerusalem. Narugo kene. Ingatulan din kamatayan. May intergaya ka rin gamat ng rempari. Kay bat, pi taru-tarude, pi matbatande, ipakureking krus. He was talking about his suffering. Pero, impisa sabihan da, nino kaya mo muna kaya katam. Pabulong pa mo. Okay, balang matop tune la. Pero kasanting na ninggawa na ng Gino. Inabit na la. Kaya na kayo. And he taught them two important insights here, lessons in our life. Na sana pakitandaan ng tamoy ni. Uling malalason tamo kayong sosyedad ay ni sabihan ko kaya kayo. Wala mo munong at yungan kaya ka. Ay talagang bala mo, ika ng marang alali. At nanula rin nga duwang insight sa rin. Lesson. Number 1, sasabihan na ning kaya katamong Gino. It's not ambition for success, but it's all about mission. Not ambition, but mission. Among, marok po yung mag-ambisyon. Depende kang ambisyon mo. Pota personal success may yan. Tinando kong halimbawa. Then kay adwa lang mag-aaral pang-doktor. Hingin may itong mag-aaral ya. Ay, siyempre, magpakakuwalta ako, ning meto. Potang doktor ko, mag-specialize ko, cardiologist ko. Bisa kami kamaragula bale, makyasawa ko, something like that. Ala namang maroka nito. Pero lawen mo, purungan personal success. Ita naman may itong estudyante, o ba't mag-aaral yung medisina? Ay, buri ko lang uluan, dahil masakit. Buri kong sumuyo, kaya kaming komunidad. Uling marakal, apakakalulo. Lawen nyo, pareho lang mag-aaral. Very busy la pareho itong mag-aaral. Pero deep inside, they have a different motivation. O ining sasabihan na ng kakatamong Gino. It's not all about ambition, personal success. It's all about mission. Ita sanang atintang impact, atintamong balor o kabaldugan king biyeda rin tao. And that is what mission is all about. When we make a difference in the lives of people. Yalawen me, spaghetting pababa. Dapat Kristiyanong pababa tao. It's all about that. And second, ambition no mission na nagkakatamong Gino, yung luluban tamo. Pangadua,
ning tune karangalan, true greatness, sana kene, yapi niya itang sumuyo tamo. Service. Yapi na kene, inganak ning tao, di natang ban pasuyo, nuneban sumuyo ya, at mi daon king biena, para king ikayat bus ding dakal. And this is again a form of that downward divine movement. Ne? Potang sumuyo ka, kalingman may sarili mo, magbaba ka, itang para keng sarili mo, kalingwan mo. Uling buisa kang sumaho, ne? Sumuyo kareng taong mangailangan. Ne? Talagang masakit ini, at ngayon kwaresma nga ini, I guess, at ne kasinting kaya katamo sigurong Lenten resolution ini. Itamong ne kay puro tana what's in it for me. Ay bisa akong maging matas. Ay dapat akong mumuna. Diyos ko. Ne, let us try to curtail our obsession and addiction to that upward movement. Ne? That is human wisdom. But divine wisdom tells us, it's the downward movement. Ita sanang biyasa kang magduko, biyasa kang paintawli, biyasa kang maging alipan at sumuyo karingaliwa. Oren deng marangal. Oren deng tune banal kingarapan ng Diyos. Kaya sana ining lenta ini, ne? Biyasa tang duko. Ne? For example, inipin, keng fasting. Ne? Itang ikawatan mo yung sarili mo, duko ka para pakanan me, itang taong mangailangan. Itang almsgiving, itang para kay sarili mo. O teme, ne, pututan, in kaya kang tinape, karetang danupan. It's all about that. At isipan tamo, ita, ananing yato, alang kabaldugan. King matanan ng Diyos, oren, deng mumuna. King matanan ng Diyos, oren, deng marangal. At tanda na kita metong astorya, at wala ka nung kapitan, mumunit ang kapitan, anak ka rin natin kayong barangay na. Opo, tanda tang iya, parang kasano rin tao, masya kanya boses, maka loudspeaker ya pa. Oy, mga tamad, o teko mamalis. Ayo akakitin dinat, kayong dalan, kayong makayan. Puro kayo standby. Mga takutan la rin tao, o maglinis lang po tang damdaman din ni kapitan. Pero mismo yung kapitan, alang gagawan, o itamo. Wala mo masikan niya boses, wala mo tinyang kontrol at tinyang otoridad. O nang may palitan na itang kapitan na ito, waling kalako na kanong kapitan na ito, ha? Kay ba't ding tao, wala na naman. Makanya, balik sa dating ugali. Yung tutuking meging kapitan, kaya itong barangay ito, luwaya style. Yung style na, o ini. May malis siya. Migdalayang palis. Yan dili, kaya lisana yung marinat ka rin. Babandang tauli rin tao. Ay, Diyos ko, makakarinig ang kapitan, no? Tiyang maglinis. Yang magligpit kayo. O bandang tauli rin tao. May malisla naman. At ikit da, yung sinseridad na nining kapitan na ini. At itang lugar ay ita, baloyo, banibat kanita, Daklines barangay. Bakit ikit da, yung alimbawa na nining kapitan? Kaya mamulyo, nung gagawa na, magdukuya, at susuyuya, karing kayang sasakupan. Ini English yun, abibiyanan ng kakatanggi nung yan. At sana, eta malalason, keng kakatang sosyedad at kulturang, kailangan maging matas ka. Mumuna kang dili. Dapat mag-level up ka. Dapat mag-upgrade ka keng lifestyle mo. Yung Diyos, sabihan ng yan, the only way to greatness, the only way to become the first in the eyes of God, kaya pinitang we learn to stoop down, to lower ourselves before the Lord, and at the same time, oinipin, service,
yan ing mission, aliwa ing ambisyon. Iti sana ing kakatang panikwanan, kaning panaunan ing Kwaresma. Pangkanita, tune, maging makabaldugan niya, iting kapag masusyan tamo, kaniting banal panahon ning Kwaresma. Amen. Ing kakatang pakibat ngayon, Ginoo, ituro mo kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Itangan po. Ginoo, ituro mo kay kami ing tune ng ulaga ning kasaywan. Para ka ring susuyo king banal a kapulungan. Mipnong kababandasan ng iyalok ing karelang kasaywan, karing kapararang Kristiyano, at naman magbiling antiwaring panginwan ra. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Para karing magobra king gobyerno, kapilanman era sana gagamitan ing karelang posisyon para king sarili lang kapakanan at panyulong nune para king ikakayap ning balen. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kay kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Para karing sablang ating panginwan, mikatula lasana kang Kristo, apepay lalam king kayang sarili, karing mga lating panginwan ning kayang panahon. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kay kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Para kay katangan, baywano sana ning Ginoo, ring kay katang kaisipan at patalastas, na kay katamo ing ban maging maragol a kailangan tang maging talasuyo, ban maging mumunang kailangan tang maging alipan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kay kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mo kay kami, ing tune ng ulaga ning kasuyuan. Igpa ing pamagsilbi ka at karing paraming tao, yung pamagaring kayabe mo. Sa mo kay sanang tuki king turu at alimbawa ng Yesus sa anak mong magari kambe mo manggaman king alanganga. Amen. Ayin ko, Diyos ko, ekang tanggapan. Ayin ko, Diyos ko, ekang katulan. Ning pusong sisisig, mapagkumbaba. Kapatad, bani kay katamong daon, matanggapiya arapanan ng Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ting mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, pabanalan mo kami sana, king kapamilatan iting banal kararaptanan. Ba kaming maos, king sablang bakas ng kasalanan, at mga intulid miras king alanganggang ablas ape nga mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Yat nayo rin puso yung. Makayat nano king Ginoo. Salamatan tayo ing Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da ka parati at numang karinoig pa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya. Paulining pasakit mi, king katawan,
ing lulupigan mo ing marok king ming kayungyungan. Tatas mula ring kaisipan mi keka at tatayran mo kami king mayap layon pagkaluban galal king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ulinita, kambering sablang anghel ang manal daralit mi ing parangal keka alang tuknang ngaming ang pupuri. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Dios ning upaya, mipnuya ing banwa at ing yato king kehang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Nuanya ing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapin banalo pa ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipanig apumi, itugtog me ing espiritu mo, andi mo ing titi pangambon, karetingain mi, ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. At anadanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasam pon kamatayan na, king wane ing tinape, pepasalamatan at pinuri. At piraso na ing tinape, dinwang na iti, karing kayan disiplo at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at mangan kayo kaniti. Itiya ing katawang ko, kami daon para kay kayo. Makanya mo naman, kay bating apunan, king waneng kalis, pasibayan pe pasalamat keka, at dinwang na iti karinggayan disiplo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minum kayo kaniti. Huling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteka, Kristo mabiyeka, Kristo datang ka at datang ka pa. Inyangeni gaganakan mi o pa ing kamatayan ang po ing pangasubli ng miya ning anak mo. Daraon miya keka, diting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming mapagamwa mo, king katawan ng pondaya ng Kristo, ing tipuna na kami ning banal Espiritu. Kanakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambening kay kaming Santo Papa, Leo Kalabing-4, Florentino ing kay kaming Arsobispo, Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito, ding sablang pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Kanakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. King pakalulumo, idala mula at ding sablang miyango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkabit king biye alanganga. Ban kaya biya ng Maria ing Birhen induring Diyos. Isa no seya kayang esposo. Ding sablang apostol at banal, amibiyebye kalugod-lugod keka. King keka baning panawon, apuryan ampon apalagayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayopayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Anting metong balayaning Diyos, sabi-yabi tayo ngayon ng daliting panalangin at tiro na kekatamo ng Ginoo. Nanan ke kami, ing kayan mo.
Pagpapos mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapaan king panahon mi, pan king kasopaning pakalulo mo, bitimawa kami parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkunan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon pagsadyan mi, impanyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O kinaming Heso Kristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, noon pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at layon meng pamayapan ampon pisan metungan akpang king kaburian mo ikang mabibiye, ampon magari manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilan Keka antimurin. bakit tamong ngeni intunay tang mikakametong king lugod at kapayapaan ng Kristo. Payapan. Kapayapaan ng Kristo. Cordero ng Diyos, aming lalako, kinasalanan niya. Pagkaluluwan mo kami, pagkaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, kinasalanan niya. Pagkaluluwan mo kami, pagkaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, kinasalanan niya. Ibigay mo kay kaming kapayapaan, ibigay mo yung kapayapaan, ibigay mo yung kapayapaan, ibigay mo yung kapayapaan. Nyoy Jesus, ing Kordero ng Diyos, king kakatang ebanghelyo, sasabi kay katamo, dinatang ko eban pasuyo, non eban pasuyo. Papalad tamong ngeni, itamong makiapos, king kaya ngalimbawa, at tatanggap kayo kaniting banal na komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas may amano mo, kumayap na. Tandang Kristo sa nakatasan na king biye, alangang. Amen. Puso may gawala para kay ka, o Ginoo, balisala, wabalisala, ikamuing karatunanda. Kinu ke pamunta, nginingat chula, wa chula keka, di manu ning kaligtasan, di manu ning biye at lugod. Puso ni may gawala para
o kinag-isala wabalisala ikaw muwing karatunanda. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot paulina ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emos sana'y paintulot ka pilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, ing banal ming pamisolo-sulo kaniting lamesa, palsulungan na sana ing pamakyutos ming mayap, karing kalupa ming tao, at ipagkulob na kaya kami ing alang patad ng kasaupan ning pakalulo mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan ang katamungan ng Diyos sa mayo payang totoo. Ing ing anak ating banal espiritu. Amen. Aw daon taning misa umena kong geni king lugod at kasuywan king Dios. Salamat King Diyos. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yalup keka, at kang Kristong keka anak niyubog na. Mayo pa yang ipa alang hanggang mabiye Diyos, pupulyanda ka pasalama, tanda ka alakang tuk ng mamahuske kami para king bayo at labis-labis abiye itiyaing panahon.